Mesna zajednica Ruski Kerestur čast medziregionalnog projekta Most Cross, čiji cilj označovanje na mapi, nadpatranje i miri kontroli sunjogoh u zahodno-bačkim okruhu u Srbiji i Osjetsko-baranjskej županiji u Horvatskej. U ramikoh toho projekta mesna zajednica besplatno zeli BTI tableti za biologijne zniščovanje larvov sunjogoh. Trebalo by, že by každý, kto chce, každému to u interesu zrobiť, že by vzal to ti tableti, že by ich porúcal do vody, kotra stojí. To barky, to rižni gumi stari, to šerpeni dajaki, civi, to septički, to civi za odvod vodi. Znači, bilo dze voda stoji, da povam par dní, bo sunjogom treba všetko jedno 2 týždni, že by še vyľahli i postali sunjogi kotra već uškusa. Ponješkajši dzen ciklonizacija nje objavila informaciju kediše vudze pirskat sunjogi, a potamalj, dok še nje okonči to tretman, fahovci zo Zavodu za javne zdravje Zombor apeluju na ľudzoch u šitskih naseljenih mestoh, že bi povisipovali vodu, ktorú majú u dvore, jak co to napríklad diždžovka, povirucovali šmece, pokošeli travu, položeli mrežočky na oblaki i zveri i že bi še tak zaščiceli i onemožljiveli sunjogom, že bi pokladli vajička i dalje še rozmnožovali.